Fotoğraflarınız var mı? Rahmat. Ayağımlardan basın. Daima var olun, bay olun. İşte kendine kemiyor yine. Ben baldan var da gelelim. Kaç tur balon? Kaç tur? Baldarımız baktım olsun. Ek bala. Uşa takkan baldarımız. Vay umatı görsün, suyun görsün. Kaynatasına Kur'an okuyorlar. Allah sana kavuşsun, soğuk etsin. Babaslarına, atalarına. Daima deniz olduğunda versin baldarımız. Bırakın, şimdi kalkın. Bırakma. Allah'ın daim tövbe ettiler. Sizler yerine bir diyorsunuz Allah Teala min diyorsun. Allah razı olsun. Kuşkansınlar, mimandan kuşkansınlar. Rahmat aytan, rahmat. Selede görcesen, cetine ceteydik. Rahmat. Kuşkansınlar, rahmat. Hazır, mutları. Canım topoluğuna gir almayalım. Anam nerede? Yukarı gel. Gel Allah. Bir bas.
Ödege çık getiriyor. Vardan arka getirsin yine gel. Yaktık. No yiyeceğim pataver mu yiyeceğim. Haber kema yiyeceğim pataver yiyeceğim. Çadırga tiysin, Amin. adına tiysin. Amin. Tamam, öz gözü vakında falan, tüzü kopuna. Amin. Yiyeceğim nakama baktı olsun, ömründe uzun olsun. Rahmat ece. Hamdollah. Var bu. Alın. Alın. Al. Yiyeceğin ki kültürünü oğlum. Ha, tatlı koyarım. Şu Süleyman'ın şu balları, kızları, gelinleri, ömürleri uzak olsun, makbul olsun, hızlı olsun. Kısılgan ekşanları Süleyman'a tiysin, Seder'e tiysin, Zafar'a tiysin, Seder'e tiysin. Oyunu bütün zamanda göz bağına bulalım. Rahmat ece köp yaşan. Köp yaşan. Benim baldanıma patlayar kovula gelgine. Ben gördüm. Koyların üstüne oynatıp duruyorsun. Biz yaka. Ayağım.
Nurel, Dervaz. Kim bakıyor? Şu baldarın kızlarının doğaya olmasını görüp aynısından çorba ediyor. Hiç bu oradaydı. Nurel Tapke. Gel hala Nurel. Bir fırat kadar çok var. Nurel gel bakalım gel. Bayram yaxşı günlerde toylarıma toyluğunu versin. Yaxşı geldiler daha yaxşı. Bayram insanlar açılmasın, basmanlar açmasın. Onun için kaçıyor. Merhaba. Kaçlar var? Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Gezdi. Onu üçüncü tane olsun. Olsa taydan tatlı mı? Ne o bala? al. Ya o kampette biçim kadar var. Diyeyim o ne çabuk öyle diyor. Yok, girelim. Oğlum o nerede dudağım mı? Oğlum Cumalar atan yine. Kalbaydı. Adını saplayıverdir adını. Koyları kut koysun, bala çakalı olsun, ömrünü versin, ömrünü Atenesmenen olsun, Özkün açmasından olsun, koçmanların koçan alsın. Uğruna nuvay kızına kızmak görsün. Kapkanla baraka versin. Bak taraf kızı zarın. Amin. Amin. Koyulansa koyun tutmasın. Canım kaçayım var.
kırvız düşük menen götürüp atan meni azap menen östürgün Yerge batma suyunuştu batırıp atan meni kuvvanıç menen östürgün Andan beri yıllar suda yağıptır Geçen solu geçen taşıp dönüp Adam hazır bana olup kalıptır Ay alda beni öz alınca süylönüp Gezde men özümce söylansam Atamanda süngün ok jettim bey Ağazırçı men özümce başkarsam Ay tarın atta jatıp alat çeşim bey Havastan maşinanın yoluna basıp ketip karmap kalam oluna Yolga çıksan menden korkun adamdır Oşanda o süyüsüne yoluğam Alız ketken kulunun karanın Ay atake tanıyalvay turasın Oldun gelin sen sakılamalım Verelim taregimdin kuvatın Güngürönüp güyüt uçat demimen Günde jürsen kürse jötörüp Meni buradan götürgünдөй seni men Ay jürgüm gelip yüzügü boyu kötörüp Yüzüğü boyu kötü Esselamu aleyküm. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر Avuşa para kaldı. Ana bu adı.
Batır. Uçka para vermeyiz. Kılgan eksanlarına Süleyman Tağam başına selam olsun. Taytamın, taynemin, ötkönlerin bardığının başına selam olsun. Ülkeler daima uşunday jakşılık işlerinin üstünde жүрgülü. Ömürlü, baktılığı bolgula, ıntıma, ırıstığı bolgula. Uşul üyda kuttu, bayandı üylerden bolsun. Amin, amin. Tak lan yılanlar tak. Nogalan tanıytam. بسم الله الرحمن الرحيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kaçsa atayın tosu oldu. Tamam mimarlar hey kaç. Gel. الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر تطلق نصره بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر Nesta taray oldu. Otkara örgüle. Apara örgüle. Camaatla ber tartkılı ha. Har aşk oldu bunu. Otkara örgüle. Tartkılı mı?
Şimdi gelinler de o şey kamerayı. Oldu çay koydu orada burası. Kimi gel? Hadi bravo gel. Oldu çay koydu. Değil. Niye durasın ya? Gir içeri. Bu ayranım geliyor. Ya ne yiyor? Hadi Mehmet. Olacağım atlatır öyle. Oturunuzlar cemaat, oturunuzlar. Ecelik yapma, hiç de yok öyle. Yoksa ben koyuyorlar, ayağından çelik. Ali bir yanından başka işte yok öyle. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. Tart kılavunu tartın. Çekil anam, çekil anam da ya. Ne anam? آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. تقرأ. Ayaklar falan yaklaşıyor. Yakık kızgara. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. تقرأ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. تقلق مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله Asıl. Otur Kur'an okuma. Abi ne otur döveyle otur olacak. Ya sen adayı. Durup Kur'an'dan gel modancan otur var. Modandan ne var بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. Yerde karşılamaz uçağı değil. Ne böyle? Uçağı bana karşılanı bilmeye kaldın mı?
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. Uşağın atın. Salavat yapsın. Otur. Uşağın atın. Oldu çay koyuyorsun. Yazdık bakalım. Ya vur kaçma yeter. Oldu. İster girer. Güzel tatlılar. Sen kaçarsın. Samaka. Havul var. Havul ciğer. Gaz koydum bu. Bana gel. Kol çay koydum. بسم الله الرحمن الرحيم. Öyle öyle. Kol çay koydum. Oldu tepek koyalım. Kakaydı. Aklımızın balık. Evet. Çapsam çapsam şu yerine aksakın ben balık kulağımın açayım. Ha bu. Varlığımız aksa çürü kıracağım. Çapsam çapsam. Eşim kalmasın. Kaç düştüm.
Oturunuzlar. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. Tartqıla qonaqlardır. Uçan arasıdagilar. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله تبقى غلطة. Battan tuğanlar, tez. Tebqıla qonaqlarga. Qur'on o'qiylar, o'tiringlar. Ayollar beri ko'z tortdilar. Hozir kelganlar o'tiringlar, Qur'on o'qiylik. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. تقرأ. آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.
Gel basın babaları. Al gönül töme. Bu aşağıda ayağın şartı. Kol bu şartı ayağı. Böyle gidin. Nereye boşuna da dayandıramaz. Ne kadar yüzü de mikrofonla dolmadı. سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Kaç lira o mimarlar koyar? Ne aldı? Mimarlar tam kırk lira. الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فليلهم فإذا نظلوا أرميهم بحجرة من سجيل فجعلهم كأسهم مكتوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Neyi çalıyorsun? Alo. Hey, gel. Ana gel bak. Gel lan. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربك الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر. الحمد لله رب العالمين آمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإله قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Ben nam tapmay tam jangan ana. لم يلد ولم يولد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب Waalaikumsalam. Bos Rahmat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم
الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. وسيلة Akağınız qanday valla? Ketib qoldi. Bunday nima بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا باب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Abi gel kadar kol çakal. Abi baldar var aşağı götür. Damla, cama tuzla. Amin. Allah'ım.
Alakanlarımızı batı oturup patalarımızı kavul bolungan cemaatlardan kıl. Asmandan, yerden gelgen baleynden, tündün gündün balesine, zikirçilerden, bakşılardan, göz açıklardan baleylerinden, cinlerden, insanlardan, şeytanlardan balesinden ardayım sakta. Özüne süyüktü kul kılgın, peygamberimize süyüktü ümmet, da tuttuğun insanlardan kılıp, birbirimizi silayıp durgan bir tuğanlardan kılıp. Tuzlar. Hem koku böyle mi senin? Video tartıda böyle olur. Tartı ötüyorsun. Bir tartı verin damla. Daha göz değil damla damla tartı verirsin. Tartı verin. Tartı verin varsa. Aşağı. Ya anneme Yo bere. Adam çay açtı çay bekliyordu. Yok o zaman bu da var. Tartma diyor. Çay içiyorsun. O dayam gevre. Mekke gerek gevet. Mekke geliş gerek. Çay gerek çay de. En kişilik yapalar. İstanbul'da sular tam boylattı. Havası ha? Deme var, Hakel hava var. Şerkıl hava var. Konak haberine durganlarda bugün. Baydillah işte, Şermat'ın. Dönüğü işte. Hava kiracı. Demelerden Bartnekan'ı koştu Kayra Dağı. Bunda dağı. Aşmekan ben özüm aksakalım dep. Adangi Maliyaka Karayip. Hacı ve Hacı. Sultan Kulaka. İsmailaka. El Kulaş'ta var mıydı? Sular bugün 11 adam. Onu kovalasınlar. Damla var. Hürmet damla. Aktileke. Konoko. Abdülaka. Ver ötün yap. Yine olur sen.
Alçak desene kafasını koy. Gel. Bakın böyle. Ya böyle. Buraya git tavu. Oldu. Yetti mi? Çalırız işte. Kendi kapsaydan da bağlı. Tamam gelelim. Selamun aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin. Şükran Allahu Ekber.
Bakalım koş tartın. Kızı la taraf olmuş. Oya gel konak gel oldu aslan. Akafay oldu. Hey Jax tartma hey kameracı. Şehirde halkın kasapları olur sularcı. Nerede kışı degen var o Begay degen var. Ben kişine silo koyun cenim bosayım. Oku niyet kılıp Jax'ı işlerdi kılıp. Ben cenim atasını aç beri, becemleri aç beri, apasını aç beri otkanıken şu niyet kılıp buna kışı Begay degen. O nerede Mökürdün degen aşpaz şuuz var. Kuda kalasa Jax'ı cetkili bile özlep. Jax'ı niyetli kılıp Jax'ı hizmet kılıp atat. Bar olsun, bay olsun, tınç olsun. Sularcı elge kılgan hizmetinarga rahmat. Begay, kıçı, anam buna kasap bol жүрген ançam çökelerimiz var. Yardan beri atat. Sularga yan rahmat. Eldi güzeltü degen sulardın işi. Bar bolaylı, bay bolaylı, tınç bolaylı. Zamanımız tınç olsun. Hop Türk ama. Kaldı ha. Öyle. Ya kıçı, aksakal sensin bir şey yok mu? Millet de aksakalı ya. Şu boş gördüm ben seni gördüm. Ya ver amcana. Çok. Salça koyranı ben. Asap geldi. Kumunun çıkar var. Bole. İyi. Bekle. Oldu? Bol haydi ekti oldu haydi. Gayret kutturun. Evet tamam. Sağ. Hey, oldu hey. Sana gitti. Allah sarılasın. Arlat koy doktor. Kaçır, gel darlat koy. Hey. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe fâlâ râbıda bil ashabîl fîl elem yecel gaydâhum lezî verselâlehim. Feylen mevlâ kariyetun ve şecerâtun min seyidine fedâlâhum tasfînâkum. Sadaqallâhu l'azîm ve subhâne rabbîl azîm. Selamun aleyküm. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Şükran sohbet cemiyettin Allah'lar ve tabiatı şahit. Doğru rahmet nazır kabala çıkarsın salavat olsun. Amin. Allahu ekber. Fatla yulan subhane rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Şükran sohbet cemiyettin Allah'lar ve Doğru rahmet nazır kabala çıkarsın salavat olsun. Allahu ekber. Hey, gel gel. Hanım. Evreka. Var mı gel? Ya boldu. İyi oldu. Şaşıldım nerede? Kaç gittin sen?
Neyine söyle aklına gittik be. Arka biz çıktı. Biz yemeğine geldik. O biz alt etkin olur maşallah. Esin. Ona oy, yerinizi gözüne tutup koyun biz yok. Halatacılar görülepin de. Siz görünüp bizi pancacı oldu. Jakşalek bu çıkar da. Bizden beri konuştuk hani cemaat var bundan da sizi görüyoruz. Konuşlar. Bunlar tatlı. Süle bile. Aşk geliyor. Kaç bekmiş. İyi ölme. Eşimler demişim tuvatasına taş koncayı vatar, aş kılvatar. Şu baldar atasına aş vermek. Yaxşı taş koncayı vatar şularga kılgan eksanları kavul olsun. Bundan beri toylar olsun, bala çakalarını vay vurmasın görsün, hiç zamanlık görgüsün, dair demek oluversin. Yaxşılıklar olsun. O baldarım netlese tileklerini geçsin. Şu baldarın sıyırmatlarını görsün. Çevrelerini vay vurmasın. Atenesine Kur'an okutup duruyor şulardağı. Cellerimizden olsun. Dayım özler gayında kalmışsın. Baldarım kıcama düşsün. Aytım gelirse tecrübe. Uşanda oluyor. O binden Ben dilim kıskak var. Gel balam, hoş gelmişsin selam. Balam ne deyiziyormuş? Baldarga da rahmat. Elde dastur koncayı, atasının arbağına Kur'an okutuşu. Eldin batasına alıvatışat. Kuşu eldin kılgan bataları var. Deysin, bala çakasın her sözün görsün şu baldardağı. Toyların üstüne düşsün. Arbaq razı olmayınca tirüc arvaq deydi hop. Şu arbaqtı razı qılıp, çın dünyada olsa bir жағына аңтарылып alışkandır. Şulardan ümit kılgan musulmanların katarında atenesi. Eli yurtumuzda tinç bolsun. Şimdi toyların üstünde, yaxşı günlerde жүрüyorlar. Şu oldu. Bu tamam padaş yeri. Kudaylar, Allah. Kim? Sen. Tüyleri böyle cevap bekçine iş kutluyor. Sıkıntı gelecek şimdi.
Dedim biz şu nemenin Kudamın başına gelip otabız. Şu balları bir gün baş verip atkan eken rahmat. Kılgan insanlar kabul olsun. Şu balası atasının şu Allah'ın olursun. Aman başlarına zamanımız tınç olsun. Daim taşçılık olsun. Elcikte jakşılık olsun. Tokçuluk, molçuluk olsun. Zamanımız tınç olsun. Şu en жақсы. Şu bizde Kırgızstan'ı başkargan Hacıoğuz'a rahmat şunçalık. Бар жоқтың барынан қолдап атады. Тіршілік іле болсын. Шундай тойлы аштар көбейіп берсін. Қылған ексендері қабыл болсын. Böyle eken Süleyman eken şu atasından arbağını seylap, apasının arbağını seylap şunu İlsan kılıp ellerге dasturxon salып отырады. Тапқан тұтқандарына бәрәке берсін, şu қалған балдарының өмірін берсін. Не тілесе тілектеріне жетсін. Қылған ександарын атасы апасы разы болып жатсын ушақта. Не дейбіз, денсаулық, ұзын өмір тілейбіз қалған балдар қыздарына. Алардағы жайы жәннаттан болсын. Келген туғандар барыңар, тыныш болғыла. Заманыңыз тыныш болойлық, денсаулықта болойлық, бардығымыз. Asman açık olsa, densoğluk olsa bardıq нәрсе болады. Ne gerek birinci dese densoğluk gerek birinci. Buna şu densoğluk bolğan eken baldары kılıp, buna elleri dasturxon sarıp bugün tilегine жетip otursa, ömürleri uzun bolsun, dasturxonları daima jayылып жүрөсүн, жакшылыктар. Папай, папай. Ana maral. Dur. Aynur, Hareket et. Onlar sen yeni nakli koyacaksın. Bilmem mi siz kim aldınız? Başka haber daha. Şöyle cehennde. Atam. Kamera tatlı basat ha? Evet, var. Sen çakırın şu amca. Hazır da. Oynakta. O zaman yapsana. Nasıl ki? Kaç be! Kaç! Bunu başlar. Vay kolaga yetkizsen tartib oldu. Kolaga bölünüp ketdi. Bölüşüyor. Kafege saat kaçta? Ana yengiz baştan başlar.
Sizlerin atlar mı? Nandı tergile, nandı tergile. Nandı düşmesin, nandı düşmesin. Nandı tergile, cerge düşmesin. Nandı alıp koyla, etten koyla. Nandı tergile. Al bunu. Saçma eylemini de taraf koyma. Ana yok. Yemek yen ama yine. Çok iyiyiz ha. Mustafa. Yemek. Aydan yedim mi deyince? Olsa bunu yakalım. Yok Ne oldu? Kanday Var bolundan tam demleneyiz sizden abi. Argı ne? Değil mi? Ama Tutayım seni ayağım, kutayım avrup gitti ayağım. Altı жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым маза жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым маза жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Aygül, olsana. Sürekli alotaz video. Video. Allah silo koy çıkar. Ciddi söylesene. Ne hırs silo koydu. Bolda. Bugün Ayştağız'ın arvağına kurana bulup жақсы resimler oldu. Ağzı şuna göre suyun dostuz onlarına ultoy verip mınakey жақсылығында şu жақсы күндерде ушундай көрүнүш отурабыз достормен ушу Ayştağız'da жаткан жер жайлуу болсун, топурак турку болсун, уулдарыбыздын өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Ушулар дагы бир жакшы келиндерге жолугуп, жакшы үй бүлөлүү болсун. Ошондой эле ушу сүймөк досубуз менен аяшыбыздын жашоосу жакшы болсун.
бактылуу болсун. Ушулар уулдан урмат, кыздан кызмат көрүп, жакшы күндөрдү кечиришин Алладан тилеп калайлы. Дайыма жакшы күндөрүбүз болсун. Ушу деп чогуу турганыбызга Кудайым жеткизсин. Жайыма ушул жакшы күндөрдө жолугушуп, жакшы саналаштардан болуп, жакшы достордон болуп, өмүр бою ушу бири-бирибизди унутпай, дайыма карым-катнашта болуп, жакшы күндөрдө өмүр сүрүшүбүз Алла Таала насип болсун. Рахмат ага. Ачам жеді ұдалта тұрасың туған.